Ole thlir tu le ngai thla tu te in zawaiin chi bai le vek ule. Thlir tu te zinga Declan Rice le abial nu chanchin request in omnual to a. Chu wangin tun chum chu Rice te a chanchin kan ngai thla ve thung don ani. Ami mal chanchin ka soizo a hian abial nu nen aning kar chung chang te. Internet user tam takina an troll chung chang vel kha karon soi chun zom do na. Atop thlengin milong at thak sak le chep don niya. Declan Rice hi January ni sompali kumsang khazakwa somkwa pakwa a Southwest London a apianga pianpui unang meichia anei lova mipa pathum anni a ano pang berni in mi pa pahni Connor le Jordan ti anei ani professional footballer dang ang bukin mi panaw pang mai ani lai chang to in ball han chai vel hi chu atui pui to a football lam hi atui chil ve hle tin atui na lam tui pui tu support lat tu chung kwa anei chaboka chu wangin kumsari mi lekani ilai changin professional footballer ani theinan ma anlak pui to a mi panau pang Declan Rice po in nadang tho ti vel aswang to angai lo football chu a khovel ani ngal top maya footballer ni nge chu ano pan lai chang to a chak berle adu thu sam ani ti chuan kumsari mi ani lain kumsang ni paruka Chelsea FC Academy noya in ziak lut ve in a training chauchan mulmula chuda chuan tuna footballer larle melcha Chelsea player ni chin Manchester United player ni ta Mason Mount nen inkom chawin mi panau pang mai ani lai chang to in an lo inkom chaw ngar to ni Masi ahnua kumsang ni som pathuma West Ham United lama in sonin West Ham coach ho chuanin an han shwal chho ta tak taka ama po in kong tam takin ma ason pha a academy player zinga West Ham la ti ming chatu tur te zinga mi ani an ti chin fakpo an fak viau china an ring swal lo hle kumsom pariat ani in West Ham a ngei professional footballer angina debut ta a West Ham coach soidan chuan Declan Rice hi chu mitum ru le thokrim ani satla ngot lova je chatak ne ani a discipline hi acha ma chu a thlen thuina chan pakhat ani an ti chin kumsom periata professional player ni in bul aron tran chauve a anu reilote a kumsom nia upa ani in West Ham captain ti aron ni chaule a senior career in aron zui le boka English football midfielder Chaber Paul aron ni chauta hial bokani Khovela footballer lar le shiatlo tak tak te zinga alang sar Paul aron ni chau thei ta hial bok West Ham kumenga machina omnuwa kumsang ni somni pathuma Arsenal alut vele a Euro million za zeta shalani a English football history a players shal na man tamber Paul ani nge ni Arsenal a omnuwa kong tam takin ma ason chaule a Arsenal player ani nuwa shelar chau te po kan tamjok mai thei boke Mase West Ham po khan sul nu chata ka nu chiani Declan Rice hi England apiang le Celia ni mase Irish ti sen kai ni a chuwangin ramtan a khelvela point Ireland dan hian a khel masa zoka ano pande ulai kha chuan Ireland dan a in lan chara senior level po under 19 under 21 vela Ireland dan a in lan chara mase kumsang ni som pakwa a changkhan England ramtan a khel chho chanta ani Mase Englanda a khel hi atan chon a chazo ka ti lo thei lova sang taka thlen phani Euro le FIFA World Cup vela po amel kan mu chho zela tin ama po aron lar chho ve zel boka tin komin komsang ni somni paruk World Cup po khanin a che cha ma a khel cheviau lovani an champion ve thei mayang a ti lain pathumna ni in England World Cup jin kong chu atop ta ni kha Masikum tam taknuwa World Cup a England ram la thlen san le berchum ani le ta a football home ti in an mani hian soi chin masi a home le thei lovani World Cup bi ka po hianin voisom pasari zet mayan khel ve to a England ram hi World Cup voisom pasari zet an khel to ni mase voisom pasari a chon voi khatsia champion an la neya chu po arei vial to kumsang khazakwa somruk paruk dai to khani a arei to hleni khami ba khatsu an la champion le thei to me ulova an champion chu soilo sang tak poi an thleng thlei thei to lovani semi final poi an lu thei mek to lovani tin tun sang ni somni paruk World Cup hi an thlen san le ber chum ani le tamaya ala hom hlei thei lovani Declan Rice a hausak zong hian chhut le taila Forbes lamina an chhut dan hian soi tamaila Declan Rice activities shang ngai to in kar khata Euro noi ni sigli zel lalut angani anti a
kum khata million som pani vel lalu chin anga chhut ani bokani ma se man chwale na pokha atam ve zela thakhat chu soila kar khat chung lek po in tam tak lalu chin ma se an khosakhi asan chin ema wang hianin aman chwale na lampo hi atam chin reng ani Declan Rice po tuna hian a bank account lama atlem bera million som thum pani vel anei mek tura chhut sak chuan ni ngeya masi het yang net worth ti velte thakhat lak lu zat kum khat chunga lak lu zat ti velte hi chu an mani ba ka shedik le shechiang tur chuang hi an omlova Forbes te po ina an chhut sak dan 100% na dikvek pilo ti ero shiat acha ome Declan Rice hianin football plalaman Adidas nen hianin an thok dun boka chu da changchuan sum a hailu reng boka tin London le Kingston lama property chataka nei bokani ole abial nu a kopui lam han soi ve thongila Arsenal star player me chho po ina an star chin Declan Rice kopui hi a ming chu Lauren Fryer ani a hunrei tak chung lawin kop to an ni a kumsom pasari an ni lai changa in ngai zong chhawngar ngar an ni a high school an kal lai changa in kop chho to an ni Covelin Declan Rice asyat ma dai tole Declan Rice po professional footballer ani ma a hausak ma a glow up ma te po nyang chu chu ta chang te to in ngai zong to chu an ni a in kop nget tak an ni bokani kum ni khatlek in ngai zong chu an ni lova kum som chong chuan lo in zui ve to ani an la in nei lo thunga fa pa pakhat an nei to thung kum sang ni som ni pani khan fa pa an ne ni nu pa angin in khata an khosadun reng thung Declan Rice ron lara ron lo tlin chwa tak nu hian abial nu an nga event ngala bial nu anei ti anan sha chan nu ale abial nu ne chuanin alar ma chang dei toina ngai zong to ti velte a handar chho tak nu a chuan abial nu mel an muchak ema Marcel Loreni mel an mu tak nu a chuanin an social na sa hleni Declan a phu hlol lo a thau si ti an ti a atlang puin in fiam mi hau abik takin footballer ti vel ho hianin model hi an lo me moti mai turani a bial nu an nei tharapiang hianin model social media influencer ti vel hi an lo ni theizel le ngala ma se slim nal tak tak ti an ni chin bok nen chung ti awang chuanin Declan Rice bial nu po model yanga slim nal tak mai tak sazen thanal tak mai ani tura te pon ngai ve ringot an yange pian chum lampang chi alo ni ve wang hianin an bully ta shep mai ni a mel phei chu a che hau lova a thau dan po shisel na atana poi thei khopa thau ani hau lo bok adu reng wanga thau po ni bik mi asilo kha Declan Rice bial nu ni tur chuanin a che mama a thau mama a piana moi lo ti in cyberbully a to pha ta shep maya na sataka troll ani ta ni cyberbully a to pha ta shep maya na sataka troll ani ta ni chongka moi lo ni lo se ama aya che fe jok le pian na lo fe fe te hawin anan troll vele chonga internet kal tlangin anan bully vele chonga atan sonin haril runa thak du chin khopang le abial pa in khel chu a hmuna nge ti a troi om ve china internet kal tlanga online kal tlanga bully mai po an du tok hlom to lova mai chhana po an deu so an nui so apon lamlan da na wang chuanin an nui so chiam chiam china an aw el china ni ache chwa ve piangin an lo awa abial pa Declan Rice chu kalsan turin an lo ti chin Lauren Hilton hi ana mai lo hlia online kal tlanga ni iwang ringot hianin mai chhana in bully ron nen anat dan le a shom dan a in ne phlei viau chuang lova a chan chu a kop pui chu milar ani miau to a du lo viau po ni se internet chu ani tin nuna betlat ani to ni a thei ang to kin media haule mi pui mu lo turina in thiar fil him ve china ma se omzia om thui vak ngai lo antrol na satlu tuka wangin ama po alan dana in sit pha a social media a thalak le video pho chu ave chin zong zong po a delete le efekani ama thalang nge po a post ngam lo chang a thleng chho te hiala chutiang khop chon amaril ru sel na po in angong chetani chu mai chu ala ni lo a thawa wang ringota abel pa fans ti hawin an social na sachin ema wangin abel pa in khel a mun nge ya han en po a hlau pha kumsang ni somni paruk world cup po khanin abel pa chu a mun nge ya han troi om atum ve ma se mitam takin an tro le don ti asia a chu wangin adu lawani masi abel pa ta na hun poi mo tak hun hlu takani ti shat puin mi puina an tro le vak vak tur po ma chhon huamin a muna nge akal chil ve ta a troi om ve ta chu ni kha Lorenzo hianin bei atok big lova Declan Rice po in bei atok abial nu chu kalsan turin an ti fau china a aya cha nei turin an ti china ni
mase Declan chuanin adu bik hau lo abial nu a hmanga ema wangin a thawang a hau na hle a engma ka ni lo lai chang to ka ta na om min support la tu mai cha hi ka kalsan na chan tur ka shelave ative tat pai ni mase troller hovin an labe chunjom zela fa an nei dun to hnuwa po an labe chunjom zel Declan Rice bok chuanin abial nu thawang churon haule in ani hi katana chaber ani a aya cha anom le thei to lo katan hian ati awahan pa tak em phechi ho tan chuanin hetianga publica po kan thawang hau ngam ngat le kan landan ang angamin pom kan hmel chiat thatvel kherlem lo te hi an lo thlu ani mi patan po hian an hlu thau hetiang mi pa anei bi khi an thi ka wangin po chen phet an tum te po nyange a thau na chu chhuan lama mangin an thik lutuk wang jok te po ani theye engpo chu ni se thlir tu te khati jong ka ni le phot mai se a video karon post le tur te milongai chan sakle donya